Reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze abakurikiye televiziyo yacu Impano Yawe TV. Nkuko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru yo hirya no hino birebana n'imyidagaduro. Uyu munsi rero tugarutse ku kiganiro cyacu ese wari ubizi. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi cya ese wari ubizi tugiye kugaruka kuri gahunda yatumenye u Rwanda. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu cya ese wari ubizi cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku ntara y'Amajyepfo. Turebera hamwe intara y'Amajyepfo, turebe uturere tugize iyi ntara y'Amajyepfo, turebe imirenge igize iyi ntara y'Amajyepfo, ndetse turebe n'abayobozi batowe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi 2021 bagiye kuba bayobora iyi ntara y'Amajyepfo. Ni ikiganiro mwateguriye kandi mugiye kugezwaho nanjye Soteri Munyempundu. Wibuke ubanze ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho ku gihe. Like, share na comment nabyo birakenewe. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro. Intara y'Amajyepfo rero igizwe n'uturere 8. Utwo turere twavuga Nyaruguru, Nyamagabe, Gisagara, Kamonyi, Muhanga, Nyanza, Ruhango n'akarere ka Huye. Iyi ntara rero y'Amajyepfo kandi ifite imirenge 101. Tukaba tugiye kubagezaho rero buri karere n'umuyobozi wako ndetse n'imirenge igize buri karere. Reka duhere ku karere ka Nyaruguru. Akarere ka Nyaruguru hatowe umuyobozi witwa Murwanashyaka Emmanuel. Uyu niwe muyobozi ugiye kuzajya uyobora aka karere ka Nyaruguru. Akarere kagizwe n'imirenge 14. Iyo mirenge twavuga umurenge wa Cyahinda, Busanza, Kibeho, Mata, Munini, Kivu, Ngera, Ngoma, Abimata, Nyagisozi, Ruhera, Muganza, Ruramba n'umurenge wa Rusenge. Akarere ka kabiri ni akarere ka Nyamagabe. Akarere ka Nyamagabe hatowe umuyobozi witwa Niyomwungeri Hildebrand. Aka ni akarere gafite imirenge 17. Imirenge 17 twavuga umurenge wa Buruhukiro, Cyanika, Gatare, Kaduha, Kamegeri, Kibirizi, Kibumbwe, Kitabi, Mbazi, Mugano, Musange, Musebeya, Mushubi, Nkomane, Gasaka, Tare n'umurenge w'Inkingi. Akarere ka gatatu ni akarere ka Gisagara. Akarere ka Gisagara gafite imirenge 13. Imirenge 13 hakaba haratowe umuyobozi w'aka karere Rutaburingoga Jerome. Iyo mirenge rero mirenge twavuga umurenge wa Gikonko, Gishubi, Kansi, Kibirizi, Kigembe, Mamba, Muganza, Mugombwa, Kuri, Kukindo, Musha, Ndora, Nyanza n'umurenge wa Save. Iyo niyo mirenge igize akarere Gisagara. Akarere ka kane ni akarere ka Kamonyi. Akarere gafite imirenge 12. Hakaba haratowe umuyobozi w'aka karere ni Nahayo Silveri ugiye kuyobora akarere ka Kamonyi. Imirenge rero igize aka karere ka Kamonyi twavuga umurenge wa Gacurabwenge, Karama, Kayenzi, Kayumbu,
Mugina, Musambira, Ngamba, Nyamiyaga, Nyarubaka, Rugarika, Rukoma n'umurenge wa Runda. Iyo niyo mirenge igize aka karere ka Kamonyi. Akarere ka gatanu ni akarere ka Muhanga. Akarere ka Muhanga kagizwe n'imirenge 12. Mirenge 12, akarere kakaba kayobowe n'uyu witwa Kayitare Jacqueline. Imirenge igize akarere ka Muhanga twavuga umurenge wa Cyeza, Kabacuzi, Kibangu, Kiyumba, Muhanga, Mushishiro, Nyabinoni, Nyamabuye, Nyarusenge, Rongi, Rugendabari n'umurenge wa Shyongwe. Iyo niyo mirenge igize akarere ka Muhanga. Akarere ka gatandatu ni akarere ka Nyanza. Akarere ka Nyanza gafite imirenge 10. Hakaba haratowe umuyobozi witwa Ntazinda Erasme. Noneho imirenge igize aka karere ka Nyanza twavuga umurenge wa Busasamana, Busoro, Cyabakamyi, Kibirizi, Kigoma, Mukingo, Rwabicuma, Muyira, Ntyazo n'umurenge wa Nyagisozi. Iyo akaba ari imirenge igize akarere ka Nyanza. Akarere ka karindwi ni akarere ka Ruhango. Aka karere ka Ruhango kakaba gafite imirenge 9. Aka karere ka Ruhango kandi hakaba haratowe umuyobozi Habarurema Valence. Uyu ni ugiye kujya uyobora aka karere ka Ruhango. Imirenge igize akarere ka Ruhango twavuga umurenge wa Bweramana, Byimana, Kabagari, Kinazi, Kinihira, Mbuye, Mwendo, Ntongwe n'umurenge wa Ruhango. Akarere ka munani ari nako karere dusorezaho muri intara y'Amajyepfo ni akarere ka Huye. Aka karere ka Huye kakaba gafite imirenge 14. Aka karere rero hakaba haratowe umuyobozi witwa Sebutege Ange. Imirenge igize aka karere ka Huye twavuga umurenge wa Gishamvu, Karama, Kigoma, Kinazi, Maraba, Mbazi, Mukura, Ngoma, Ruhashya, Rusatira, Rwaniro, Simbi, Tumba n'umurenge wa Huye. Iyo niyo mirenge igize akarere ka Huye. Tubashimire kuba mwabanye natwe mu kiganiro ese wari ubizi, ikiganiro mukurikirana kuri televiziyo yanyu Impano Yawe TV. Ibiganiro by'Impano Yawe nakagaruka, tubararikiye ikiganiro ese wari ubizi cy'ubutaha. Mwari kumwe nanjye Sotere Munyempundu. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda cyane. Ciao.